Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kum ka jing penbor ya ka sarkar Meghalaya bakan shimkhya bat khendo thala ya ka jing angnot ki pat khasipnar ki belasha pengat jubor sha Assam kinong elam shnong na block 1 ki bahap apo ka elaka labang nong phlud kilaya kendu yo sembut menteri rangba uba prastun tensong ban kerpat ya ka sarkar Meghalaya bakan lebha ha ka jing ya karan penbet put ha ka wat ka ba ar khnang ba kilai phun riu tali kishnong kinwan phai byang she Meghalaya ha ka ni ka kinti kini kiriu rang ba na kisnong baper ka block 1 kilawan lang hapo ki artli ki kinhun kalabang nong phulut pangam ralyang area committee bat kalabang nong phulut pangam ralyang council ban pensngau hau sembut menteri rang ba habai de ba ka jinglong jingman kisnong ki bala pengat sha Assam na do kapor shwabanyo ya ka jala Meghalaya Habagran sikilat pathai kubor uba thayang uba de unong yalam kalabang nong phulut pangam ralyang council uloong baha ka jingakran penbet put ka baar ka sarkar Meghalaya ka de bandan ka jing sothu jingmot lang namar ki briu ki basa ha kini kisnong ki dehi ki briu ka Meghalaya ki bayahap na do ka riti dustur ka ktien ka thaliet bar ka long jat long kanja uloong ba ki don ki duler bat ki kot kisla ki ba ansapen I andala don ka jingakan do lang lani ka join meeting jong baro artli ki jala Ubat hayang ulaya thu'ru ya ka khana habaya dei ba ka jingshisha baya kini kisnong ha block 1 la shupenhap jubor sha Assam hadien bala yo la lot ka ri India da ka ba pengat shamikir ha ka jaka ban pengat bet ha po uput usam ka United Khasi Jantia Autonomous District Council ulaya thu'ru ba ka jingshisha ha usnam khat khandai spa san punyo hadu san pufra kaladon teng ka jingjurep lang lani ka joint inquiry halor komnu ban pen phai byang yakini ki jaka sha ka United Khasi Jantia Autonomous District Council hendai kala shu sa teng komni hadu menta hadir memilih yang sengaja bagi sarkar Meghalaya bat ke Assam tim sedang menikmati menjaga ke second phase ya phase baar ki membaik pada Assam dan nagaliang jami na kini gerang ba sinong sinong na kilai pundrut ligi sinong na po elaka labang nang pelot pengamar liang ya kaba pikam yatip mentah sini kum ke blok 1 kane ke blok 1 gede ke elaka labang nang pelot daloi ship pengamar liang te hadin kane te la pan yang interview ya chief minister deputy chief minister bahagane ke jingi pembet joki kabaar kamde su banmi kena kendrum keram kumba kilale ha kanega face menengkong dan nagaliang jangi kum ki nakit kam sinong nagi la kunrut ligi sinong naga el kala bang nang pelot ngamerliang buat ya deputy chief minister menegasni ha kamran rekam jemu panang ta da pratri ban men pesneu ye gane ke je so ha chief minister yang Meghalaya Swa begin sedang jaga budget station jangka Meghalaya ya kumbolong ta te kedon ga sarkar Assam ha ki senang ki ba nado bayan lai loj kadang proposal jam ke sarkar India baya ki rulum kin ai ke sekjedel tukum ta ya ki United Khasi Jantia nalor kane namar ki karbiru kumen ong kita ki rulum te ke kwai ban ai kawe ka district council ya ka Mikrihil not kacha ke bagi khon menta ke karbiang long để vào kim biang cái jing bun pai cái jing bun breu banyo le cái jom the district te gane ka simno cái cibenta yang ka Jiwai subdivision bat cibenta yang gane ka pendim chip bahkan apa gane ka new creation and the Mikrihil and not kashar district kata kepot ndrai hadin ketapat abang sarkar kala apa ki karbe nglong kaliyo ke jong district kami pat kejing yakran ba kini kita kasi ipnar hampan biang se Jiwai division bat kemju se Khasi Hills te ya kane ngidon ki notification bala persis ya kita ki jingkran yang ke sarkar Assam da kasnem kat kendai spa san pusan kalau pemi ke hukum ba ya kini
kilabang minong pelut pengamar liang sya kidai gi benar kidai ban biang sya jantahil tegum ta kasnem kat kendai spa santonyo sampupra ke dan ke janyan kwari na baro arki distrik United Kesian Jantahil ke mikir nak syarhir ta kata ke jumlah jangki raya hak ground demarcation hak ndo kelabuk pun dengan ndo begitu juga kidai ban pai cara jiwai subdivision kumbalang kata ke jing yakut jangki ar distrik aga kendai spa santonyo sampupra mot ni kisnong labang nang pendot pengamar liang baro ila tintok kilawan biang apo utsam yang ka jiwai subdivision lana di Jantahil ya kan ni ila pun so deputy chief minister nagaliak nyasti kisatu ha kitip ha ya kan ni dekermen ba kejing sindo ini yang chief minister dalam kujing air musim yang sorka bahkan nang sim kia siu ha sa ya keren sorka sam bahkan penpai juga sa kamhlea dan ini di nangkit kamsinong kemudian swa bakin me sulong ini di keren kemudian dan di suatu jemut lang batkin sim hero ha ke jinglong yang kejat penriu agak keten ketelik nangta hagariti kedustur haga jinglong jai jelong kenja te haga ni ki blok wan ni la pun ong ke nang song senang la jan baro de ki kursi gipna tengi kermen ba kikang kir saya pe na kali yang sorka la sim hi aga jing ke klik ke jing sim kia ba mendai tang kebansu ya kenduk ya ki tangan yang sekretariat mendai kila peti kena bikin wani dalade na baro arliang sya ki chenong kita balik baik ya sudah ini kita keren dari keren deputy chief minister kumbalang mata dari kelang ke apa so tenang nama arban yang deputy chief minister wa mikmat ya ke soka menong no kalau sim kia ya ke jibut yang nam jemi pada kalian jemi itu dan ini jolir ikut Islam biang pada kalian jemi ya ke kre ikut Islam begini dia uplit kata ke join meeting jam chief minister jam ke asam pada kalian Komen omno bawa chief minister asam meminta beliau bersuntuk beliau badan dia untuk markeliang ke bagane ketamru kerja baik dia nanti pemba andon bidang senang yang terletak lapang dan tempat pengamarnya tangkine kikutin kipengila pan dia tu yuki ikumbolang mata tenang ni sikmat nyendang tester di komiti Pemro akhirnya di Port Benangwan dia ada distrik regional committee kepada PJ gini kalian ini di don di Cingkerman kalian ini di don di Rajin Penbiang ikut Islam ini ladon lepas ikut Islam nama komite kinap syam senang bertenrai jam kejajah dengan 6 kuslah Cingkerman ke para saya baik nanti bat melti ba sejisen pa kane elaka kabala sya slot ball na kari khat arloy sya karbe along semitir kan ban yang apa sam yang kari khat arloy de ngate nado gosnam khat ndai spa berpunda ro alalong ku general secretary jam kalabang nang pelot pengamar liang council kadai gawe ni kiseng kabayale penwan ya gitu gijeka kibangi lasya ot jebor na jajaya te kan nya de jeras gitu jam ka labang nang pelot pengamar liang council tempe iki ka kisla labi go sekretari ka LNPC ba Markus M Thayang kinpau ki kot kisla MM Thayang pengalabat ikan gekam itu mentar nolong komu general secretary jam ke
seng LNPC ke seng ke bayalek perman ini jika sejauh Hakaway pat kalyang uba Comingson Dakar ubari chairman kalabang nong pelut pangam ralyang area committee ulaong bakalong kabadan kam ban pai no ikini gishnong khasi penar Syam Meghalaya namar kipat khasi penar kimyo satya kata ka jing itu lani identity namar wat haki school ru ki khna kimyo ban pule khasi henrei ki hap hikai da kaktien assamese lani kaktien karbi Comingson Dakar along Sherman jong ka LNPRC kumba pi ki media ki ba la sha kan tho la sha maham ha tu ki grup jong ki karbi gen so subule ba ia sekilang ya bagi ya la sikata ni ya sniu bagi ko apa ni di chief minister negara ya bagi jong temene la sukses bang yo induk am la ga lawan dan gading na ga lawan kebangi ya sa na do atas nem ngai baru bagi kubor ke media kila ya flashy ya ka jingsa jongki hapoka mikir dan NCL mo ki ang kanor ka channel kan nagatang nang bandaga administrative kay te sikata kisnem bangilamat ikijing nilamat ikati jing pyot jing tron ida imlang salam te meneng yo kendui te singok mensipun ba yang yaga bangila terwa baru persangkat kat la tadian ban ya keren kamtam ban yo no ya ko kok lejo kumbabi ba kan ka blong won ken ko long ko very sensitive kibreo ke dia praktis ya kaknya kakre kepur ketor kan badan ka kiniam kasih tangba snyosi ban om ban adu ba du no yo doloi jongka labang nang lut kita di praktis di bagi sungai to ke kiniam kasih kalau sedang ban telur no sedang ban telur ya adu bagi ni snem ke ba generation jong itu la telur sisa ta ga daw ba ni pet na dong sedong ba na do ka pop lo man ka identity ka jongi la do no kuntangi manse kum kibriu abadang don ka kapali ba blai ai ba ni government ban yo ya pembe nga kata ka jingim dong briu man briu tengi approach ya deputy chief minister maupun kumjoro ya ka Meghalaya government ban pembe sindon no yo ne ki ya ka ne jing jongi ni la kwa sikata ni la kwa ada om bangi isi ya di karbi om bangi isi ya kini beli yang bangi rengi kuat bangin don no kata identity karo kom songur kom sa po asam ni bangin don kata identity nimyo ya kejing timbet i jus ngeu ha ki media di press ki ba isu om banyak ketin cuma ngai babaro ni tin cuma ni tika ni tibeka ketin cuma kawan ketin poi na ki immigrants te bangla da pipe je historical ki lu ki ki wa ki mau ki deng baro ki wan daga ketin lagi nonton rajo ni, te kisu kan baik ba yang anti nongwe, kita kadang ni approach ke government, kumbalong tarai lah bang nongwe dek ke last movement, te ni kuat ban imkum kibriu ni kuat ban yok ni kita ada cintip ni pelajong, ni kuat ban yok kita respect ke madar tang, kadang kita ikun jongi pas school lagi, ki alternative language mungkin haban sim baik daga Assamese dan Karbi, kimnya ban pernah sim ya katin kasih. Kata we gejisnya we jonga kalau go we ke torture ya ka ketin betul ni kari Meghalaya jungi kalau kuat ban yo no se ka kene ko tambangi tang ban pule yo be yo kata ka inequality injustice and insult ma te ang kita hi arai agini ilai kindro traditional kan no ka population ngasrai ka jingbon population gibon ki karbi ne gibon ki ka penar ka sarwe trong ki lai pan rutul kisnong tengila ya lum hi ila ya don tamangi deputy chief minister uang ba kamdai ba kitu ki kot kesla dai ba sebit cak regional committee te ka calculation hi bang isu calculate ba ki don kumba khalai hajar ki basa naka tang naga lamang na ba naka pangam leng nang don hi ki ba kapsier sektor ta kalai lejong ngi klem phai ki kan samar ba kapsier la mention mo kapsiar berkanduli kalau mention tentang ila ini kila lum hilpa lajong tengi beron apa kalau bang namlur ngi lum lajong 13,000 temut ka kamduna ini khalai hajar kan no ki khasi no ki kan penar kan no ki khalai hajar ki tang ki khasi penar ki khasi penar te ki karpi pada ko dapat long lai hajar sawajar ki don hi
te namar ba ki snong ke ba kham he de tang ki to ki karmi ki mo ko lum ke ba kham he te ba wa imda la ban sarwe namar ba ban rung se snong karmi kam long basuk hagane ka pon walangi friendship la kata la chikata ni la friendship as humanity ni respect each other tang ba kensan na poi ke ni ka ka agenda bani pun baik no yu pun samun kala don lupa kumbadawan dong nar tele kumbawan kula kumbawan krong ke la don kita ka fair in mind ta ka dawi klamin ku aban kin tip hero bangi ku aban ka ega ka no ka sensos yo ki ka no ka population jo ki